Halo, papagayam na yung bang oras tayo amin? Dahito mat may papaniti dakas nga apal. Ngam, di addaan. Ti umapal, ije awanan. Balittad met. Makita na nga agkanta-kantao, nagsala-sala di karuban na amarigrigat. Nagsakit unay tinakam na. Apan na itismisen kadagiti sabsabali. Intun indanon dametten. Kini gayem na, uno karuban na. Masaksaktan met piman di jay. Erik na jay tao. Apa yang amin tabibiyangam. Ket sala agsala ken agkantamet no adda tinapatig nga okasyon met mabalin nga anniversary damet nga gasawa kailang marigrigat da lang amin ngem kay damet siguro ti naragsak met akas ken ka di ba no kahit mo tagragsak orag malmalum ka nga umin-inom agmalmalum ka nga agkankanta maramid mo amin na kayat mo ta addaan ka ngem hang ka nga naragsak no makita mo isuda nga naragsak hang ka nga naragsak apay nga ta dapat no makita mi suda naragsak ka mo. Uno saan, kaputadaan ka, awisum sa may kaptita ko, aglalangin tayo man, agkakanta tayo man, agsasala tayo man, kunam ki di saan akas jay, nga no nakita mo, nga nakaragrag sa akin ka, nasakit na mo, kaslamat la dati awan karbangan ti pobren, kaslang awan karbangan ti marigrigat mo tin nga gragsak mo kas jay. Paling anniversary da asawa kayat damot ti agkanta kaya damot agsala kaya damot ag-enjoy to ura pag kanito laeng uray 30 minutes lang iti biag damot sika 30 days everyday ka nga no kaya mo ti shop inom sala kanta maramid mo dayta nga mainton isuda ti nakita mo tapi dayta ta video ka nagsala-sala da ka o lagor kwartadan haan tayon nga bibiyangan day jayen maragsakan tayo piki di at least di tao o ragrigat makita tayo met nga umisem nga agragsak. Di ko nakita yun, maparagsak mo met ida, babaen ti panangawis mo kadakwada, tapno, danggayam ki di suda Umaya mamut makikanta. Umaya mamut makipagragragsak kada kayo. Kunam O entuno na pangkan, baka pada awit mo dita nga makan para kadakwada di nagsayaat. Ta nakaparagsak ka iti padam parswa. Di ba nagmayat di feeling no adda ti maparagsak tayo. Maragsakan mo ti Diyos iti dayta. Kasi ti Diyos ket Diyos ti ragsak. Happy God. Diyos ti ragsak. Naragsak. Haan nga kayat ti Diyos agiin napal, agiginnura, ti kayat na naragsak ti amin. Iso ano makita mo di nga karuba mo, kasla pimpiman dita no, malpas ti trabaho da ket agmiminot taleng dan. Ta handa nga ron nga kasking ka nga ba na nga ahamo kay tagmot taleng. Ti kay mo, ti time mo naragsak nga kanayon. Iso da, mabalin nga agin nada, nabannog da nga nagtrabaho. Ngam no si katagin na, dita ka nga pulutan, arak, i-share mo muta, may katipari takwa. Awisem, may katipari. Taraman naman da ito mo, ginatang ko, or linutok, kasjay. Tapno, naragragsak, ti pa nagkakaruba, di ba? Sangki di nga yan. Napay da ito pobre ka, agkanta-kantag, sala-sala. Mga abang ti video okay, ang lagod kwartanan. Mabaling nga ramidon na mo da iti maminsan laeng. Danggayam ki din kaysa nasakit tinako mong agragsak, tati kaya mo kat makitkitam laktan nga agrigrigat kat sika ka nanamay ka. Di ti kaya mo nga makita ti tao king ka. Nga sika ka naragsak ka, nanamay ka. Ngum no nakita mo nga isuna ka nagragsak labasit, madijari nam. Apa nga kasi ti tao? Dapat no nakita nga naragsak, di pobre, maragsakan ka pa No, kasi kakaasi ti biag na No nakitam ang naragsak, dapat maragsakan ka. Or, sika pa'y amismon ti mang paragsak ken kwa na. Di ba? Nagmay no kas jay. Saan kit di nga amum haan kang naragsak uri ado ti kwartam. No, jay pusum ket naasing, naapal, manang gugura. Ikaten tayo iti puso tayo di jay kinaasing, kinaapal ken kina manang gugura. Tapni tigas ta, maparagsak tayo matipada tayo at tao, nang nangruna pa'y, diyan na marswa kada tayo. Taragragsak ti kahit na. Panagkikinabsatan, panaggagayim. Saan la
masnop ti gayem mo. Daye padam lang nga ba ng ti kaya mo. Jay ka pamatsyam lang ti kaya mo. Ay, siyempre, gayem mo muta jay sabsabali ta mabalin mo tumot nga i-share kadakwada. Di jay patpatsyam. Bareng patsyam damot. Ngamnuhaan. Han nga isot pa ki apaam. Kas jay lang day ta papagayam. Thank you.